Dobar dan, dragi pacijenti, dobrodošli u ordinaciju doktora Oge. Kao svaki pravi youtuber koji drži do sebe, kao youtubera, do YouTubea, do svoga kanala, do svoje publike, odlučio sam napraviti stream igrice. Da, i to ćete vidjeti. Nisam to nikada radio, gledao sam kako ekipa to radi pa ću probati. Međutim, svi igraju te neke lolove, vovove, žožove, pugbove i to. Ja ću danas napraviti stream igrice, ali stare, dobre bele. Brate, da vide ljudi šta je igrica, ne tamo neko ubi, zakolji ovo ono, mačevi, puške ovo ono, bela buraz, otvori pivo, podijeli, uđi, padni brate ako treba, ali pobjedi. Sad će vam Čiko pokazat kako se karta bela ili belot za ove iz ovog podneblja koji ne kuže. Da, ne biste vjerovali, par puta sam pitao ljudi hoće igrat belu, kao šta? Rekao, kako šta brate, belu, mislim. A misliš belot? A rekao, dobra, ajde belot. Mi na Bronxu tamo na šećerani kažemo bela, ona ajde te podere malo u beli buraz, a? Može? Smo spremni? Ajmo? Da vidimo, dakle, da uđemo u neku sobicu. Evo, ova se čini ok. Ha, pozicija već zauzeta. Ali, da vidimo, doktor Oga, buraz, 7 pobjeda i 4 poraza. Evo, spreman sam, spreman. Ajmo. Stipa 59. Stipa. Da, je ovaj vidio da nemam puno igara pa ošo. Hano, srećo moja. Ajde, Stipa, Stipa je neki tamo iz Sikirevaca. Nema druge. Evo ga, to je to. Hana i doktor Oga protiv Stipe i Inđa. Inđa, 1, 2, 3. Ajmo Stipa, stisni play. Ajde brate Stipa, šta si se ukenjao, imaš 1247 pobjeda i ja imam samo 7 pobjeda. Ajmo Stipa. Stipa ošao na WC izgleda, a? Nema Stipe. Ajmo van. Moj Stipa, razočarao si me i kao čovjek i kao Slavonac. Ajde, Heli, posljednji pokušaj. Bravo Stipa, odi! Čiki sada da vidimo. Ko je dijelio, brate, nema pojma. Hana je driblala, Stipa zvao crvenu. Jel imam ja kakvog zvanja? Nemam ništa. Dalje. Stipa crvenu. Jesi me Stipa pogodio ko tukje mu loče. Hanica neki 20. Inače, Hanica dobro i 20. Inače, ne volim pričati dok igram belu. Onda me dekoncentrira, ali sve je ovo za zabavu, je. Kad stari Ivica, opa, vidi Čike odnio. Aj, probat ću ovako sa jednom damicom. Sjeci to, ma sjeci Hano, sestro. Najjači mi je kad sa starim Ivicom igram. Ne znam jel mi gore da igram s njim ili protiv njega. Zvizno oni šamarčinu, brate, kad zajebem neki podis, kao, mamu ti glupavu, šta si odigrao to? Rekao, sorry, brate, ja sam mlađi od tebe, 26-7 godina, ne shvaćam to. Pa dobro, ja nismo ušli, nešto ćemo ušičarit, Hana sad ima još 2 aduta, ali ima i ovaj vamo smrad. Sorry, Stipa je moj čovjek iz Sikirevaca. Edi ti čovjek, dečka za zadnji. Da vidimo šta. Pa učio mi tu žirčeta. 9, 10, 12. Koliko nećemo zvačeće. Gledaj, 9, 10, 12. Zovi. Pazi ovo. Ovdje imamo ovo lagano. I ako Hana ima bundevu keca, oni su štigljone. Još ja prvi na potez. Ajmo, evo ovako. Da vidimo jel Hana zna igrat. Da vidimo Hana malog žira odigrala. Dobro. Hana izgleda ima samo tog žira. Ajmo Hano. Ne do ti bog žira sada. Ne, ok. Ništa, mi ćemo ići na sve ili ništa. Hana je bacila malu sedmicu. Malu sedmicu crvenu je bacila. Da vidimo šta će sad.
Hana baca veću osmicu, znači Hano, pokazala si mi da imaš crveno keca, a ne možeš imati crveno keca kad ga ja imam. Vidi, ona od manje ide prema većoj crvenoj, otvara boju, umjesto da zatvara. Razumiješ? I sad bi ja njoj trebao prebaciti kao crveno, mislim prebacit ću ti ja crvenu, brate, ali keca imam, šta ti imaš? Joj, moja Hano, ne do ti Bog da imaš bundevinog keca sada, a 10 si bacila. Ejde, sad ona zatvara to u bundevu, a nema šta drugo. Nema ona ništa, ali Hano, to se pokaže na vrijeme da nemaš njenog keca, pa ne otvaraš mi crvenu kokoško jedna. Aha, dobro je, smo prošli? Jesmo, dobri smo, ajde. Da vidimo, ko je ušao Heli u zelenu, 10, 2, 7, nemam ništa zvanja. 50-ica Heli, a? Vražja neka ova Heli. Hana naravno dalje, doktor Oga isto dalje. U zelenoj do Boga, kak se kaže. I odmah naravno zelena ništa, mi ćemo to ovako ćemo. Možda ovdje nešto ušičarimo. Pašta. Ajde ovdje. Hvala. Jao, Clintone. Opa, to je naš. Evo, Hanice, da te natovarim, jer će mi ovaj smrad sjeći opet crveno, da vidiš. Kako Hanica bi meni podguzila cenera. Ovaj dosadan s ovim žirevima. A dut je zelena, da. Pa ništa, nemam ja tu šta drugo. Nije ti ženo majku. Ubio nas, iskrstilo nas Heli. Imam li zvanja, kaže? Nemam. Hana ušla u crvenu, Hana lijepih crvenih, a ja nemam ništa da Hani odgovorim. Evo ti Hanice onda ovako. Dobro, to je 4 aduta. 6 aduta. Dobro. Gutaj keca, mandrile. Op, pardon. Ajmo, seckaj. Dobro, super. 28. Uraz. Idemo ovako da ne osušimo ovdje cenera. Hana sjeće, buraz. Svaka čast. Ajmo Hano, bundeva, 1/7 bundeva. Smo prošli? Jesmo. Ajmo dalje, majstore, Stipa u crvenu. Pa Stipa, ti si mene ubio sad sa ovom crvenom. 7, 8, 9, 10. Evo ti kad nisi htio reći dalje, ti zemlje ti je. Će te doktor Oga sad poderati. Crvena. Odakle krenuti, koju poslugu porati? Edi Hane, jadne, sa kecom, bura. Sa kecom žena mora ići van. Moja Hano. Šta je sad? Eto. Što da vam kažem? Neko se ukenjao. Ne vjerujem baš da su se oni ukenjali, imali su 504. Čini mi se da je ova moja Hana pobjegla nakon ovog sramotnog poteza kada im je dala keca, a nije trebala dati keca. Ništa, ovaj prvi pokušaj igranja Bele je
bio neuspješan što se tiče završetka partije. Mislim da ste mogli vidjeti ovo ogromno znanje koje dr. Oga posjeduje u igranju bele. Definitivno ću ovih par dijeljenja pokazati starom Ivici da vidimo što on kaže. Da ne bi bilo samo sio tata što sam super, ovo nam otvara mogućnost da snimimo još koju partiju bele. Možda i čovječe ne ljuti se, domino, ne znam što još ima ponuditi. Naravno, za kraj, ona standardna uzrečica. Ukoliko vam se svidio ovaj video, molim vas ostavite like i pretplatite se na ovaj kanal Bog i Batina Production kako biste mogli uživati u još hrpi ovakvih videa. Bolje biti zdrav nego bolestan. Budite mi dobri. Živli!